Selamat siang Mbak, bagaimana mantan anyar perasaannya? Deg-degan, kancang. Bukan siangan. Selamat ya Mbak. Terima kasih. Semoga bahagia langgeng, samawa sampai jannah. Yes. Babin is okay. Take the video. Okay. Okay, thank you so much. Oh. Makasih ya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya. Malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini kita mau ke Simsasoy. Ngapain darling? Acaranya hari ini ke Simsasoy? Menghadiri acara pernikahan teman kita yang lagi bahagia. KUA Simsasoy. Ya, jadi kita datang ke sana untuk menghadiri dan menyaksikan bojoku menjadi translatornya. Salah satu teman PMI Hongkong asal Brebes. Bagi teman-teman yang penasaran, oke, tonton terus video saya sampai selesai dan selamat menonton. Terima kasih. Oke teman-teman, start from Causeway Bay ya. Kita naik. Habis. Oke, dari si Patadong. Oke, let's go darling. Perjalanan dari Causeway Bay teman-teman ya. Kita mau ke Simsasoy. Jam 3 lho wisan. Dan naik Ken. Oke teman-teman, udah nyampe Simsasoy dan saatnya kita keluar ke exit. Pinggir kene dhewe. Paling pinggir. Pinggir kene dhewe. Wes. Oke. L6. Oke. Karena waktunya sudah mepet, jadi kita ngiprit. Oke, lantai berapa deh, Ling? Ayo, UB hall. Hah? Hall. Boy. Hall. Ini lantainya UB. Menggih, darling. Let's go. Kita ketemu sama pengantinnya. Halo. Enggak gelem deh. Dan ini halo penantinya. Tanyain dulu. Persiapan Oke. untuk Oke. Thank you. Go ahead. Thank you. Nah ini teman-teman ya, ini adalah tempat untuk menikah. Kamu Bagi duduk, ya? teman-teman yang mau menikah di sini monggo, tempatnya masih luas dan siap menunggu teman-teman yang mau menikah di Hong Kong. Nah caranya bagaimana untuk menikah, gampang dan sangat mudah sekali. Yang penting punya kontrak kerja, punya visa, punya Hong Kong ID. Hei bojoku, kowe lapor dek kene. Hah? Kowe lapor dek kene. Golek sego goreng. Nah teman-teman ya, monggo-monggo yang mau menikah, kita siap untuk datang dan menyaksikan. Married. Selamat untuk mbaknya Oh, this dan is the married. bapaknya menjadi warga Indonesia dan mbaknya menjadi warga negara Hong Kong. Congratulations. Selamat siang Mbak, bagaimana mantan anyar perasaannya? Deg-degan, kancang. Bukan siangan. Selamat ya Mbak. Terima kasih. Semoga bahagia langgeng, samawa sampai jannah. Yes. Babin is okay. Take the video. Okay. Okay, thank you Okay. so much. Oh. Makasih ya. Salah satu temannya Mbak Susi ya? Jadi saksi hari ini ya Mbak. Alhamdulillah, semoga temanku langgeng Iya. sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini jadi saksinya Mbak Susi ya? Iya. Untuk Only put pernikahan di Susi. Hong Kong ya Mbak ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya. Tas.
Sir, and madam, your marital officer will come. The buyer the you stand up, please. And then your witness, no, you stand up, you sit down, please. And then your marital officer, you speak marital law. Please exchange rings, the groom first and then the bride. Please take marital roll, the groom first spell card. And then you're the bride, you next spell card. And then in every time you speak English language. Madam, you are one by one you speak English language. And then you are sure you are Indonesian English language. Okay, and then you sit down please, and then you sign your marriage certificate.咁一陣間咧，註冊官讀完嗰個英文咧，你就唔使讀英文噶啦，你用翻 Indonesian Yes. language。 Language here 咁 now. 唔係你而家話俾你知大概講乜先。咁一陣間註冊官讀完之後咧， You speak in English. Ông sẽ không thông qua. Okay. 係啦。哦呀咁我一陣間會 refer to your me your officer you speak English language. Everything. And then your sir In Indonesian. Indonesian Yeah. language your madam. Yes. Okay. Okay. 咁你而家 try to Indonesian speak 話俾你知。 Okay. The buyer the good stand up please sir. Stand up. Before you are joining matrimony, it is my duty to make sure of the sum and binding character of the marriage contract under the marriage ordinance, which is not the voluntary union for life of one man and one woman to the exclusion of all others. Therefore, for the perfect taking of each other as man and wife in my presence and in the presence of the persons now here, and by the subsequent of assigning your names to the event, you become legally married to each other, although no other rites of civil or religious nature shall take place. Okay, so you interpret in Indonesian Okay. language. Sebelum kita adalah acara seremonial hari ini, kita akan menikah dan pasangan suami istri dan segala sesuatu bentuk kontrak dari pernikahan dan peraturan yang mana akan mengikuti hukum yang akan berlaku antara laki-laki dan perempuan dan hal yang lain. Dan setelah pasangan suami Lei dan sampean Susilo Pati akan menjadi dipersaksikan di publik dan satu sama lain akan menjadi suami istri yang akan mana bahwa ini dari konsekuensi pernikahan Anda dan tanda tangan atas nama Anda berdampak bahwa ini sudah sangat diresmikan dan resmi di pemerintahan dan juga meskipun keperbedaan agama dan kebudayaan ataupun tempat. Thank you. Madam, you understand? Okay. So you change your rings. Masa nanti pakai. Okay, madam. Cảm ơn醫生宣讀誓詞啦。我請在場各人見證，我許慧華願意蘇子娃同我合法妻子。 What is it? Madam. Bahasa Inggris. I can I call upon all person all person he present represent to witness to witness that I suami to take to the take the nama sampean Susilawati to be to be my my lawful lawful wedded wife. wedded wife. Okay. 有個 husband 咁樣。哦，should be this, should be this. Okay. My lawful husband should be. Oh, lovely. Okay. It is declared It is declared on behalf on behalf of of nama sampean Susilawati as follow. as follow. I call I upon call upon all person all here person here present to witness present to witness that I that I nama sampean Susilawati to take the to take the nama suami sampean wife to be my to lawful my lawful wedded husband. wedded husband. Okay. Congrats. Oke. Duduk, Duduk sini. duduk situ loh. Oh iya. Oke. Berarti saksi kok. Tanda tangan saksi.
Thank you, thank you. Thank you, sir. Nah. Một người sợ một Ok, thank you, sir. Tấn ký phân trình suy ạ. Ok, ok. Quay. Có thể, có thể, sir. The bag and the goon is stand up. Thế là mà ký phân trình suy this is the marriage certificate. Không phải để một người sợ. Một người sợ. Thank you, thank you. Có thể, Ditunjukin ini foto. Take foto. HP ku di kamu, darling. Mbak foto. Bentar, Mbak ya. Masker dibuka. Luar biasa, dan inilah mempelainya. Iya, ya. Nanti oke. Siap, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan sekali lagi, bojoku, Hai. ya wis, hadir di nikah, dan ini mbaknya saksinya. Makasih semuanya. Oke. Lewatnya situ exit. Foto, foto ya, tek. silakan. Oh. Foto-foto. Kita udah selesai acaranya Mochi. ya. Aku Dan tahu. kita mau Tahu, diajak Cici. makan dengan Mbak siapa? Kenalan dulu, Mbak. Sini. Mbak Ida. Nah, jadi saksi pertama kali ya, Mbak ya di Hongkong. Iko yo menikah. Jadi saksi. Pernikahan di Hongkong pertama kali jadi saksi. Dan pertama kali menyaksikan.